Aduh. Mana sih bos tadi? Kok nggak aktif HP? Kemana tadi? Mati lampu bawah, saya hidupin, balik lagi dah ada telepon. Sana boleh sini boleh mana enak. Sini pinggir jalan kan. Ya. Boleh boleh. Sana. Oke. Hah? Enggak. Enggak jelas sih bos. Habis undang tamu. HP mati, mati, WA mati. Enggak jelas. Kupikir-pikir